Bana banzambi ni jisanga bokufetana kabidilelu. Bwatu wetu kutendela nzambi mogulu wetu wa chilubu. Tudifilai ni misuka ni mioyo yetu yonsu miabionsi tutuikalangana. Balombo jiboku jinyuma wa nzambi. Eya bana banzambi nedi sanga boku fetana kabidilelu wa matuku dikumina satu mujali mingwedi dangondo dikumini umwe tutendele mokulu wetu wa chilbo muntu kama kufunga ne nzambi wetu nunku katwen malo abunya kwamba butinabu mbwa tusengelele bwa wetu bonso batangala ja lumwe luimpe kukwabo kama ngwaba dikumika mona kamba kumvuje bantu bakwa kutendele kwetu kwa muchiluba tumanyi nzambi wetu natambu kuno bena ishimisangu ya buyi nunku tulwamani bimpe bwane lelu kunoku bulabu wa Canada kututukalangana nchikondo chiba bigila mwangle bwane Remembrance Day jour du souvenir ditu dia chivulukidi bwa masalai kakuluka mumpata wamvita nunku misangu yonso matuku dikumine umwe angondo adi kumine umwe batwanu bavuluka bwa muju mukolo wa kenza bu bokusongele dito nunku hopa munitetu kabidi timani bimpo bwane tudine tumasala ilusekolo kwetu ku Kongo adi muikala mumpata wa mvita ngubo bwa lwebu nututambu kokula bwa bwa dito kujalelo tulombela betu bonso bene ditunga ja Kongo ni balombo di betu akumbana chikondo nunkumbala kwa kubala mugando wa nzambi ne tulombe nzambi wa nzambi atulombola tulombaye tatu nzambi mukalengu wetu tudito kusakidile di bedi bolo kutupesha chikondo chaka ne chitudi tukutendelele mugongokulu wetu wa chilubu tulwamani bimpene mumatengo amala bonso anaimi abedi bansantu bebe bedibini kamitu ya muchikondo wetu tendele na popa mbwalu bwa nyuma umoju tulombole nunku ikala nabo ikala netu kabidi nunku tabaje meso etu bwapa tobala didi ya mukando webe bawo umanyi mokutushungulule kabidi pakumbane chikondo nyuma webe ikala netu atulombole mudindi ya Kristo mukalengu wetu amen. Bana banzambi netu bale mukando wa nzambi mumukanda wa Luka chapter isatu verse dikumi nenai mukanda wa Luka chapter isatu verse dikumi nenai. Nous allons lire dans l'évangile selon Luc chapitre 3 verset 14. Masalai kabidi akamukonkane netwetu netwenze chini yeye wakabambila ne kanu nyengi chintu cha muntu kubukole kanu songwe di muntu chanana nwitabuji difutu jenu ne disanka netu mumukanda wa Matayo chapter manda mukulu chapter mwanda mukulu
verse 5 tonu ku 13 netubala mudine dia Kristo. Fakabwela ye mukapernaume kapitene kama salai lukama wakalwa kujiye wakamutendekene mukaleng muntu wanyi uji mulale munzubu uji ne jisama jakaneka uji ukenga bikol. Yesu wakamwambila nendwe kushikisha jisama jandi. Kapitene wakamwanda munane mukaleng meme chena muntu munene mwa wewe kubwela munzubu mwanyi. Wewe wamba nujijebe muntu wanyi na sangale meme kabidi ndikunyima kwa bakwabo ndine masalai kunyima kwanyi. Ntungambila eji jisalaine yeye waye. Ntungambila jikwabo ne lwa yeye walu. Ntungambila muntu wanyine enza bwalwebu yeye wenza. Fakumva Yesu jijandi yeye wakakema wakambila bakadi bamulonda ne bulelela ndinu ambila ne munkachi mwabena iselele mene chaku sanga na mu ditabuji dinene nunku. Ndinu ambila ne bantu babungi ne balweku esete ne ku west ne bajebija ne abalafama ne Isaka ne Yakobo mubukalenge bwa mujulu. Kadi nebi mashe bana ba mubukalenge bula mu midima mwajine wikale mu ne kusumakana kwa menu. Yesu wakambila kapitene kama salaine yabiebe bwalu bwa wewe wakuitabuja ne bakwenzele chuwa kulomba. Muntu wandi wakasangala fajiba aji mene. Edi nji jaye powa. Nungubana betu twetu wamana kumva di kubala kwa mukandu wa Nzambi ne kumpala kwa kushingulula ne tushale chitufa bwa kumva musambu wa korale ulimwikala wimba pa bwalu wa masalai. Injiji salai ja Yesu. Wewe ni meme tudidi salaidi ya Yesu. Katwedeni boku pingana kunyuma buti nabu mboku ya mukumpala. Bwatu di masala ya Kristo ni ditabuja. Tudi munyuma mwa masala yetu ajalo angana mvite ya bulobebu.
Satana udi mutu imanyina malo abunye. Kadi batu dini kiliso tumene tuchumuna malo onsi. Mujumu wa Yesu jumukola boku wenza mimkwika netikima. Eyo banu banzambi tokumva musambu mwimpe mutumbile kuti Grand Chorale anyi benekele ba ben mishoni nunku tuyaya muchikoso mu di anzambi di tokubala mu mukanda wa Luka chapter isatu verse di 19 tunimo kwambula kabidi mwabau masalai kabidi akamukonka netwetu netwenze chinyi yeye wakabambila ne kanunyenye chintu cha muntu kubukole kanusongwe di muntu chana na nuitabuji jifutu jenu nedisanka nunku watu aimu muganda wa Matayo chapter mwanda mukulu tunimo wina nshpam verse wa mwanda mukulu kabidi ujuwa mbane kapitena wakamwanda munane mukalenge meme chena muntu munene mwawewe kubwela munzubu mwanyi wewe wambanu jijebe muntu wanyi nasangale meme kabidinji kunyima kwa bakwa bondini masalai kunyima kwanyi mtu ngambile edidi salai ne ya
yeye waya ntungambile jiko abolwa yeye walu ntungambile muntu wanyine enze bwalwebu yeye wenza amba jijebe muntu wanyina sangale apa milombo bwalu wakadi muchikondo chadijinga jadi kwachisha ja Yesu bana banzambi bamana kubala mugando wa nzambi turi bamani bimpene kwetu lelu kwetu ditekamane ja bonso anyi fatu ditumvu kubisanji babungi badiko bwakulombela masala yetu adimika la mumpata wa vita en français sur le champ de bataille ou champ d'honneur nunku bwalwebu to kwamba ne tubadilana pa malu ajatangle masala bwalu bwa mumugando wa nzambi malu abungi badiba tuleje mushindu jibasala bikala ni jitabuja kumbala kwa gwanji kubwela muchene bwalu tudi ndi musuku vulijangana ne ban betu mi abionso dibi kalangana bwane kunoko kubula buba Canada kutudi tuikalangana mumatu kujugu mine umwe angondo waji kumie u ne umumene mudidi tukudidi babikila mu anglais ne Remembrance Day, le jour du souvenir di tukudya chuvulukidi kuvuluka masalai akapona mumpata wa mvita anu bwana ditunga ja Canada dikala ndi ditalala ni buloba bukujima buikala ni ditalala nungu bikondo bionso bato bavuluka masala yabo bwa mujumu mukolo wa kenza bo bwa ditunga dikala ni ditalala nungu toku mwana kabidi bwa lwepa tutubufinga na kwetu kukongo mukalenga wa ditunga wa kwela diyi bwa masalai imani chishiki bwalu bwa mujimu wa kitabuja bo babobu kwa wa usungila kulwangina ditunga kulwangina bantu ani kusungila bantu ni bintu byabo nungu babu ni mumpata wa mvita badi bikala bashiemyo yabo nungu anu bwalu bwa bakamana kujiswika nungu bwalu ndi mokwanju kwamba mu anglais mu falansa kakese mbwatu etu kumvwa nungu chene bwalu bwetu chiji lelu chijanu bwane tulombela yi masalai etu nzambi. Prions pour nos soldats, aux soldats tombés au champ d'honneur. Dans ce monde effréné dans lequel nous vivons, il est facile de tenir notre mode de vie pour acquis et d'oublier que tant d'hommes et de femmes se sont sacrifiés pour les libertés dont nous jouissons. En tant que nation, il est important de se souvenir de celles qui ont servi et fait le sacrifice de leur vie, de participer aux cérémonies commémoratives honorant les soldats tombés au champ d'honneur, et d'inviter les Congolaises et Congolais, jeunes et vieux, à prendre le temps de se souvenir et de rendre grâce à Dieu pour le sacrifice de nos veillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Et prions aussi pour ceux et celles qui sont au front pour l'intégrité de notre patrie, le Congo. Tudi tulomba nanga mpindie mbwa masalai kama na kushiyangana ne buloba akakuluka mpata wa mvita mubulobebu butu ditui kalangana tumona bwana bintu byonso bidibitekete bune tujana mokubifete chanana nungu katuimwa kufo moyo bwa balumani bakaji baka difile ni moyo wabo mujima ni mibidi yabo bwa budi shikamini butu di mwakwikala na bulelu
bujitunga nungu bidi bikengele bwatu tu bonso tu vuluke aba bonso baka fila mioyi yabo baga di fila ni mibidi yabo kushia bubaka jine bana bamba ne tu ya kufuila jitunga na aba mena fatu jitogula aba badibika na mumpata wanvita katu ibama nyanyi famili yabo mekwa buka imama inapinga nanyi nebashala kwako buma kama na bo kudiswika nunguba bwalo butujina butwetu mbako balombela nzambi bumuto kwambe didi yetu ne tulombela yi masala yetu nzambi. Prions pour nos soldats. Nunguba bwalo butudi basukumanye menene di salayi ani musalayi ngani. Qui est un soldat? Un homme équipé et instruit par l'État pour la défense du pays. Disalayi muntu jibubalonge she kujijitu ngani mbula matedi bwa mushindu wa kusungile jitu ngajandi. Muntu yonso udui kalanga na mumujimu wa busalayi. Tout homme appartenant à la profession militaire, particulièrement dans l'armée de terre, nan ababadibaluanga nan vita ya panche. Mujimu munene wa musalayi mene ujichini, quel est le rôle d'un soldat? Maintenir la paix dans le pays, mbwa kwenza mwandi monso mbwa kwikala ditunga dikala ne ditalala et défendre contre les agressions extérieures. Mbwa balushi bonso badibalo pambelu mbwa bobu bimana bambana kabena mokubwela munda mwa ditunga. Faire respecter l'ordre public et assurer la sécurité des personnes. Mujumu wabu mbwa kufila bulongo lodi ne kufila ditekemena bwa ditalala munkachi mwabantu. Veiller au bon état de marche de matériel de l'armée. Nang bwa bintu biabu biluilu biabu mene bamona mushindu wakubilama bimpe bwa pa dichikondo cha bantu balobo kubaluisha bobo bikala pa buipi bwa kulwanga na vitei. C'est quoi un bon soldat? Musalayi mwimpe nchingani. Fidélité envers ce que l'on veut devenir et être. Muntu udini dit dabuja mene kuchi tuji tute kamene bwatu tukuikalangana. Nungu muntu udini dit kamene dit dabuja kudibalunda bandi. Nungu muntu jumikala kabidindi tekamene kudibanfu mubandi. Nungu edi que di salayi dimpe didi kalijimana kuitabuja bwa kufuila ditu nga kula mabantu ne bintu biabo nungu abambatu ditu bikele di salayi dimpe nungu butu ditu etu nabo mbwa kubalombela nzambi nungu tetu bamana kubala mumukanda wa Luka mon chapitre wende mwinayi mon verse chapitre wende mwisatu verse 19 masalayi kabidi akamukonka nene twetu ne twenze chinyi yeye wakabambila ne kanu nyengi chintu cha muntu kubukole kanu songwe di muntu chanana nuitabuje jufutu jenu ne disanka. Apa yona mubatizi jibidi jubatiza bantu bakaji ballo batonda boku batizibwa nungu bantu bakaji bela makonka tangila yubo kumuna kabijini masalayi biao akaji kubwalbwa masalayi dibiabu bana banzambi baji balo kuji yona bamwela wikonga nekadibu atuetu mbinja masalayi butu mbwa kwenze mbunga nyi yona kena ubambila bwana balekele busalayi nanshuju ubambila nunku. Lorsque certains soldats viennent à Jean le Baptiste et lui demandent quoi faire, il leur dit de mener une vie honnête en tant que soldat. Il ne leur dit donc pas de déposer les armes ou de quitter l'armée, là où les textes de l'Ancien Testament peuvent sembler déclarer. Il ne leur dit jamais de quitter l'armée.
il leur dit de vivre une vie paisible. Yono ujuba mbili pa kama na masala ya kalogu jiye akamugonga na kaditwetu netwenze chini. Yeye wakaba mdamu na bwane bunu jinabu mbwa kuikala ne bienze di biaka ne munkachi mwa bantu bakwabo ani munkachi mwa jitu nga. Nungu bunu jinabu mbwa kusanka ni jifutu jenu jijuba nufeshe. Masalayi kakamba jiyi akadine disanka bwa kumvo nungu bwalu bwa bobo byapo pachibana banzambi. Nungu vatu jitufinga na tuya kumpindye utubwele mumkando wa matayo bwalu bakatani basi kushala mutanchi mule. Tuditu ambe bwabune ne bwajita buje ja masalayi na shifa tuditu alombela nzambi. Fatu ditu agula makwa bwajimu mpata. Tuditu mwana Yesu Kristo mmana kwenze bishima bya bunyi. Nungu bantu babungi bakajiba yekujiye bwa kukabeji kuachisha. Numungache mwa bantu mwakaji kabidi kapitena kama salayi kajika logu ji Yesu Kristo bwalu bwa muntu wende wakadini kusama ujulo kuji Yesu bwa kufete di kuachisha bwa Yesu amukuachisha. Nungu Yesu jumambile bwane meme nindo munzu bumwebe bwa kondo fumubedi widimu kadi yeyu jumambile jiine kubwele munzu bumwanyi kakwenda kumwene bwana kujamu mene njikwashi bwalu bwa meme chenu muntu mwaka na bwa ubwebule munzu bumwanyi. Nungu jija kukemesha Yesu jidinjane ujumambile na meme ndikapitena kama salayi ntunga fileji ngambile na shumuntu kunyuma kwani kujima salayi abungi njima kwambe jiine enze bolu kampande di salayi jenze. Ngambele juko abu yaku mwaba kampanda jiye. Ndimo kutuma muntu wanyi yenze bolu kampanda wenze. Nunku mwabe ujiye di jaku sankishi jaka kameshi Kristo bwalu wakamona usalayi mikala ni ditabuji. Mungu kujumuna kwa mwoku disalayi jaka jijiso kwa mbele Yesu no ujini bukolo bo kwamba jiyi bwalu bobu kwenze ka bwalu bwa meme mwine cheno buwewe ujimwana wanzambi. Kadibandi intuma meye kujima salayi ajienza atuma yayi nwezi bwalu kampanda bajibaya. Kadiwe mwana wanzambi buwamba jinji mene bwalu na bwenzek. Yesu akamumone bwane ujini ditabuji. Nungu Yesu akamambele ne yaku nusana muntu ebe musangal. Numbwalu butu jinabu mwabe utokuskwambu bwa jitabuje jaba salayi. Masalayi yetu ajaye mumvita. Adini ditabuja. Tagumana masalayi makwabo. Fatutumana shekubendi dimbi. Bikala mulu mundega bikala balomba nzambi. Bwalo bajika bidine bambi batubikala nbao munye baba salayi bikala baba lombela nzambi pakuya bobo masalayi akuji yona kakabambile bwana bumbuka mubu salayi kadi wakabambile bwana kanwanga chichintu cha muntu kubukole nungu bunu jinabo mbwa kuitabuje jifutu jijibanu pesho. Tutangle musalayi kabidi kapitana kama salayi kalolu kuji Yesu mbwa bune na mbwa jitabushu mbwa kumuna bwane Yesu dini mbwa kwamba jiyi ne jiyi dini mbwa kwenzeka. Nungu twetu bubena Kristo butu dinabu mpinde mbwa kubalombele bwalu bapato ambila nzambi ne milombu yetu wa masalayi ya jimumpata wamvita budi nzambi nabo mbwa kutumvile. Tulombela yi masalayi etu nzambi. Bwalu bwa mujumu wabu wakaji chipabo mbwa bobu kulama bintu bietu kulama ditunga jetu bwa baluishi kabamanyi mwakutubwelela mujitunga kadi baluishi bobo bakumana kutubwelela butu nabu mbogulwa nabu nukubipata bwa mwana wakongo ikala mujitalala bwa katufana shakabulo babu etu kakayi kuji bantu bakwabo baluishi bumuji matunga onso abungi masukutuluishi. Edi nji jitu akaji naji bwa jitu kwedi bwa semumi abionsu tutukalana butu nabo mbwa kulombela masala yetu nzambi di edi jitu kwachi mujini ja Kristo mkalengo wetu amen. Tulomba nzambi tatu nzambi tuasikidile bwalu bwa uji nzambi wetu tulo alukudi muchikondo echi bumutwa kwamba bwase echi chikondo chitu limwa kuvuluka masala yetu adimikala mumpata wamvita akamana kuitabusha bwa kulama jitunga kulama bantu ni bintu byabo nungu tutubalombela nzambi tulombele na babonsu bakamana mene kufona mu mpate wamvita baka file mioyo ni misuka yabo bwa jitunga jetu jikala ne budishikamini
tulombele mekwabo bakajibabu ni bana badi bashala ba mulufila nungu nzambi ikala nabo fatwa munungu tulombele betu bonso tulombele ni mkalengu wetu wajitunga tulombele balombodi tulombela minyampala ne basungu jibwe bonso tutubashia munda mwa chance chepe twasikijele tatu bana banshini bantu banunu ni bantu bakajiba mulufila na bonso badi mumpitadi batumikemu amba dija bunzambi bwebe bwalba wo ujuamba di mo kwenzibwa bumwa kwamba kapitana kama salai task jele tatu fatwa mu kuikule ikala pa bipinetu itabuja dibena shijetu katata kujie jumani mo kunula mabwanwe nukanulenduki ne ujumo kuimana kumpalo kwa butumbi bwan ne disanka ditamba bunene kanu ichilem kudi nzambi umwepele mukalenga wetu musungidi wetu bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kuikala butumbi na buneme na bukokeshi na bukole kumpala kwa bikondo byonso katataga na chendelele amen. Yepa wetu anulame anusankish. Yepa wetu anulame anusankish. Chenane kwa kunyemena banaku dija wewe yepo kibwejani yepo mabuani zambi kuikuleto o zambi kulekedito Zambi